салом алайкум дӯстон, хуш омадед ба канали мо. имрӯз дар бораи чия видео мекунем? Канали варзиш маҳкамшуда бискулити шалиштаги дар бораи мекунем. инҷа модели базаи мо ози аста, модели тюнери мо шинестар 212 GI. мақсад ҳар хел тюнер айдрани худаш ҳар хел настройка бискулуш дорад. баъда мақсад нама менюи окей мечиқем. дараҷаи на кнопкаи кабуд 20 найсондаги биза мечиқем. кабуда меброя окей пахш мекунем. тамом кода мезанем. 1 0 3 0 AB Bando SD варзишак шуд. мақсад ози ма 57 та кода чин 50 додани ҳамин кода бискулутиша мезанем. варзиш ҳама тамошо кунед. та 2019 неш модели дигари монаи бачакоб ис тарсет кадаст 69 моделиш базара. мақсадам базои китайст ки ҳамашон ҳамичишон я намудаи менюша. мақсад меҷудам менароем мерем мультимедия дарами папкада мерем чи пач медроем. инҷа мақсад кодо ҳар намучон ҳастан бискулучи любой намучи аста. мақсад ҳозир интро аста. мақсад ҳами бизна медроем бискулуч намедроем. инҷа мақсад кнопкаи сауз редактировать добавить мудалид. мақсад ма ина варзиша добавить карги ҳастам. ина кодоша маш аста. ма редактировать мекунам кнопкаи сауза на кодоша аста. 53 медроем редактировать мекунем. медроем менависем 01 зард хати аввал полностью удалить мекунем. зард удалить 0 1 0 3 0 3 AB AF AB F SD pist şonda все рамезем на кнопкаи кабуд подтвердить мечиқем. кел мечиқем мешавад сахтанид. тамом канали варзиши мо мегирад. лайка мечиқем. пас подписатра мекунем. агар мофаҳим бошад дар комментария менависем.